Pamin talai area kwel ho pathin wa chailangai ta nei sa pi zewin nachunga ki pathu khen phongwin pathinin phathein bo hanlang abana chilanga hin paper seminal paper hobding omin asar hon chong hi hin mo pu piu le phaintin paper hi English a kitar hi zin koi tabang asim thailo yum kha wa hele asim thai ho di gel nain paper jong hi alhingdam ling hi dam ke point paper English hello yum kha wa hele English a ki ji hi tisu kain het san hi win tuilang kul area ho jong la sading in ki go kit win lang tu sun seminala compare sa hele event pau khulun youth organizer ke kahitain ka partner hele Miss Lucy Haukip tuibong henla ama wang sit ham ke wang sit ham ka partner nu heom puin ka changa ka henla di dan hintin resource person hele upa zel hungdim IDAS planning advisor Northeastern Council Silong topic hele youth as an agent of social change chisu tu sun i topic dingwa hiin tuin pathian wa chaila khat anangai kin hutin tuilang kol area kunin hichijo le resource person in part in kila ding hitai tuilang kol area na ko hutim department du sun phana ke ho tuilang kol area ko alten pathian min lo pin denga kan la sa no mu chui le o nei mu sen pakai nagam siam nom ti la kan sa diu he ni che tuilang kol kwer music secretary pan man ai phu pyo hin aman ala doi pian ai lo le pathiana ama ke het do apana ama analaphu masat pian an doi pian ta hi chun ama mol lem nu yong le tun phana he kan sa do no mo he ichila ang ki chai chele youth director pain phachom khat hin man pi deu hi Tap taka malam zon jing jiang dingin na zang kabung masang sin
kaba sota thiên đầu pin chẳng yêu tài nè hey nilhapa hey ha tua program khát man zo le program khát bo inei hitan jing tu phat theng le hilaya to khom cheng cheng hi gam le le ai ki the che ding hitan loi khat loi tu Allah hung so chu i ham te nung balang an hung ta diu na tunin pathin thangwan nei ga pewin program dungja program na ki gong ho phat chan aban chan ni ga che la thewin tunin khangdong ho adinga topic poimo pen hola khat present ei bol pe dingo to khom pi dei ta upa zel hung dim jong kam la ta akonin ahungen tunin to bang presentation bol thei ta dinga jalin pa pathin thangwa nei ga pewe kisu mol phau na hilowin paper hom ding i win na headquarter area choir member ho lungset de hung ding te mu iza de mu vam lam kai pa in ilai golang pa khulun ko ma paper hung kila le chun ki pa min te nang choir member ho bo na pe ding agang lagin ni hung vo agang akide ye lun phante ti kham kham an pe o paper hi chan jo lo mai the hin aban kina e to pe tawale koi te lu area choir ho lungset de hung ding te mu le lungset te in hilai in paper jar ham hung kila vo na ho abo na ki hop diu hi asar so ha boy jab hi vintin aban kina lanulu area choir hoilai to wam lanulu area ko lungseten anai lang ni ve hung kila jak mun lang ki hom wat nu vo aban kin infar area choir hoya mamo lam kai ho lungseten ni lang hin paper hung la pi lew chun ki pawmin te na chan le luwa le them khan khan na ki hop tu diu hintin ning thi area choir ning thi lam kai ho lang hin paper hung kila vo aban kina tuila area choir tuila langa len thamin le na gang lang de no me nami za chu ki sim to in lang tui tha area choir hung din pe wo tui tha lam kai pu langa paper hung la pe o aban kina talai area choir talai dingvo izan hung vam no het no me as tampi no ve lam kai pu hung la pe o paper hung la pe vo aban dampi area choir dampi acha lam kai hung lang hin aban kina singat area choir singat hung ding te mu asa langa aban kina guntuining area choir guntuining hung man nai lo ham guntuining acha ga egala pe o langa paper aki chai wa mangta LP area choir lemata power house paper hung la pe vo lemata area choir lemata lam kai ho paper lang hung la pe vo henglep area choir lungset henglep area choir acha langain lam kai khanin paper hung la pe vo lungset en aban kina songkong area choir songkong acha maspen na dingwe ki pa me lam kai pun langain paper hung la pe o makholui area choir makho
มาคนลุยเอเรียแควร์หงนายหลวมชานั่นหอมมาเวและสักคำในปู่เวหงกิลาวเทียมขัดเปเปอร์มาคนลุยเอเรียแควร์จุดนั่นหอมน่าเวดีฮะตุยลังโกเอเรียแควร์ลุงเสียเต็นเปเปอร์เทียมขัดของเราอัสนั่งหอมมาให้อากำลับเป็นนี่บางเวนนั่นน่ะซาเวไก่ลำน้อยเอเรียแควร์ไก่ลำน้อยแล้วไงเห็นลำไก่ขันอินเปเปอร์หงกิลาวจุดคอนเฟอเรนซ์ดิ่งอาจงสุมเลไปตั้มแต่ไอ้กิทูปีฮิติยงจุยกับพงดโอเวนอีปียงเล่ประเทศพัทเทบุนจังปุมินฮิจพัดฮิกิสงเลลเฮลาอัลลาเทจันจันละดิ่งอินอีกะโกเวนมีปีบอนสกายไว้คุณกาเบงวเตอามายเวมนาวประเทศอินพัดพาดำในปีวิน2006กุมินปาดีปีฮาวคิปโตข้างไลมิวสิกเฟสติวัลคลาสกันนั่งคอมฮันอินตุนินเกย์บุนกะละดีหินฮิซองฮิตบังพัดพาอิมูซาลวินอีปาวประเทศทางวานะบิมาสเปนุนีสุดตุนียเดซานะกัจนาข้างไลคอมมิตี้หัวกูนะเปปาลดิงอาติบนะกันเนียอภัตตาซองดิ่งที่อากอมซาลินอมโฮซาลินปะกายประเทศกระทั่งวันมหดสงฆ์จงกิปาทุกันเซกินนี่2006อีกแล้วสอดทิมและจิงตัน2014กุมกีดสิงดิเสียตันกุมกีดที่ยังอุทิศนะน้องอากุลังโฮทุ่มกายตะบังจอมพัดกษตรโนมไลน์2006 Music Festival ลาส่งยี่ไลมันนว่าอปังเสียสินก็กาเห็นโนมินนักคนตุงดีว่าเจ็ดลำอาตัมเบสเซตปูนกิปาวมินอิจานัมจุกมุยกุมเกจีโจวินตัมปีฮีข้างไลน์เอาสมัยนี้คิดใส่ตานดินอิทอมเทตาเป็นที่ตรงละตุนินจ้าเตหอนาวเตหอไม่ถ้าตัมตาอิมูเบบินกิปาวมเทจิงินจิงก้าปาลินคนละลินอันบอลจูกิจงกิปาวมก็สมาไม่อีเสียนุ่งอากุลหังกอมเอ็นนั่ต้องจะทุ่มวาดยุมตาเวทีบินตุนี่ให้อาจจะที่ละกินองเซเลนส์ก็บอลกิดดิ้งอินหอมมาวินอาหินละกุมซอมละงาซอมนี่ลำจีมาสาหัวตัวคอมเพลย์บอลว่าให้ละประเทศลงเซนินอีพัจมทูตาวินอาหินละกษิตนาลายินอีจะสร้างตั้มจมามันประเทศนายตัวว่าอีเสียกำสุงานูละปาเตหอนมาสังอาลอยมันหอวะสอมาขัดปีดีตรงจางฮัมโบปีวะประเทศนาอันโตวะฮิจันอีกอยู่หินตัวไอหอขังหุกิปันดิงอิตานจาฮีปัญหาตายลาวะ2018ลำคอนเฟอเรนซ์ลำเละมีจะทุ่มตัวนั่นต้องหอสุสังอาเบฮีดิวฮีปะกายมินาอิกิเตปุหินฮิจิจุตาร์เกตในหุตุนะโจติงเละลาสินเชลเลนส์บอลลิงกัตินตัวนี้เปเปอร์ฮีสับปาวกันสุดหินนะจีจูก็ปีเตี้ยหอหินหอปาวตัดทีปูไปนั่นแหละบวยมาใหม่หอปาวตาสาดิกตีแหละ spelling mistake ตั้มตาดีหินจุนตุเนี่ยฮีสับปาวกันตาหินกิพัดลำจอมินกิสุนลำจอมินจาเตหอนกอากุลังหอสับปาวให้เทียมโลหอส่วนนลุงตองหิเป็นลังกินหอปาวกันแหล่เท่าดีหินบอนจ่าหินสิมปงกันดินขอกระซ่ากันสิมดิ้งอาศัยนั่นลำแหละ question answer are ball diu hi chi hin wa gol hak tam ta na boi nau am song gela 2006 experience dung zui chun question dong nom tam ta movin hi cho hi free and frank discussion in diu question dong thei thein zo la microphone ko les pa an hop le lewa question ila diu ken ka don bu ding chule pastor ho upaho ikitho building adang dang song movin ka kitho khom diuปาเตหอจงพลมากินปีตาปาเตหอจงอมุวินไอเสียคอมดิวไอหอขังไลเตหอดิงอ่ะอิตาบังซูไอขันโตเทียนดิวหอมไอพัดจมปีเทียดิวหอมดิจูอาจจะพัดดิสคัสในนี้ดิวฮีไอจูเกนกระจังอากาศเสียจริงแหละอาจิมลอยนมดิวหินจากตุนหอนจงกุยสนในดอดิวนักกุยสนเจ้าเสียจุอันสร์บอลเทียงกระเตกติปุยอาจจะอากาศบังอาปาสร์เตหอหินจุละอุปหอหินหบุอุปหอจุลปาเตนูเตหอโตอีกที่เขาเรียกบุคคลเดียวป
practical ECA ข้างไล่เตดิงอาพัดจมนะฮะจะอิสระดอกเดียวหินจิจูอาลาสาดิหินจุดถนนแต่ในปังกุติวินอพาร์ตอสอดอจมจูประเทศคนกำเจงกุติวินเกณฑ์ต้องสอดเบสเซลปงกันเจนอันนั้นลงดงเบสเซอีเป็นหลักจุดคุยส่วนอันสารฮีอาร์ฮีก็สอดสาโนเมนจะก้ามีดงโนมันตั้มดิจิอาจูเฮลัมโจจุนอันนั้นก็อยู่ที่วินที่ปัจนาประเทศแห่งอาตาวเราได้ยินไบเบิลจ้าขัดกับซิมโนเมนEcclesiastes ฮิลายาอิตาดาวบุงสอมเลยบุงขัดจางกัวเป็ดบุงสอมเลยนี่จางขัดจันทร์สิมิงกตินทุปีจุนโกลหังฮิลจ้านะโวโกลหังนักขังดอนลายนิโคนเก็บไปอินนักขังดอนลายหินนาลงที่เป็นกิติลเขาจิงเจียงินนาลงินอดีลัมละมะวะเลนนามิเตนินอเวทโนมเวจิงินอามาบางทีริจัดจุงจงฮีปะเทนินทุกท่านนมุนานะหินปุยลุเตยดิงอหิดีกิเหตเทมินนาลงกิมนาบอนซานนาโจลนากิเจนไปโดอินนาตาซาจุงอาเฮสุนาจงไปมังอินอาจิสุขังดอนไลละหินโคกิปัดติลจิงนิโซตบังฮีอันนี้เกล่าปันนาเบจิอหิบเวนี่เขาพะเราหองทุนมาสังนักินจงฮิจังเห็นหลงไหลนักในปุยเดียนักเสนดิงกุมละหาหงในมาสังนักขังดอนลายนัสิมปาเกลโดจิงินขัดกัสิมเบนโอเมนจะจิงสาวจงละโปรวับบุงสอมละบุงนี่จางกุบนะนู่นละปาเตยองอุมินน้องอาโกลฮอจงโจพัดนู่นละปาหุยดิ้งกันฮิจิเป็นฮิจิฮีจางกิลังมาอีให้มิลาวดีเป็นซิมกินกันตินโปรวับสอมนี่ละนี่จางกุบจะปังชัวโซนดิ่งโดละกิโลมินเขาข้าอินจุดที่ละอติกิจินจงฮิจูอาสุมิลลาวดิ่งดอนโนวาอากอยลาวดิ่งอะฮีประเทศนี้ทุยหัวดิ่งินบอนวาดิ่งินพัทเทบุปีตาวันประเทศแห่งอาจอมจ่าปันปีนาทุมุดเวปะกายหัดสงนุงกิแขนลาวากบอนจะมาหิงซิงนาลงเสร็จนะกิดังตาในจันวาพาดอิติฮัมขัดมาสังอาปนะเป็นตัวยากันสุนวากันโกนุกันตาดาวสุตุนินอันนี้ดันตาอินดิงเทนเนก็อิตาเวละปาก็ตาวนุนสังติกมูซินอามาซานนี่ไงกิปาทุเซนามินเทงกระทองบันฮีไงลุนาเดมเฮปากปะเทนตุนินก็เห็นโควาปอยมาโคมาก็เกลูขังดองเทน society change บอลเลยเด็กอิตาบังโรลก็เพลย์ที่ห้องตีเสียดิ่งปะกายนัจาทิ้งเราตากหงดิ่งเนมูนเนี่ยสาหินฮะปากจังอันนี้งันเสียละอันทิ้งเราสักฮิจิจุนนังมาหงกิจอยสังอาปะกายกับพาดปะนาปะใจชนะส่งลำปอร์ใบสบอยเที่ยวคุยสองหัดมาในคอนโทรลปีวะบอยลุเฮล่ะกับพาดหอในใจสาดีวินกันหินเรากระหาสำนักตั้มแต่ยังไงดามินเตียทางบ้านทัวหาจุนงเป็นหิวหิงเป้าปกายคริสต์มินะแล้วก็มากระตาวฮีอาเมนหุยฮัดเหจิงินexecutive board ไอเทเลque podo intin tu kal khom pi january sung ma man ki chai do la phadi dan hin tu chung hui le chula vodi ma khuma ma boi le be thu ma kai ta banga zawa ka sei zu hin tu ni paper hi ka sei bangin sa pawa asim to explain bol to ka hin kop ding all la ichi dingu ichai ding wala question answer r i bol diu youth as a result of social change the two seminar paper tu ni tarik ko present ka bol de koi ho chu youth ho ham ti hilai hen sa pawa UN Assembly United Nations General Assembly in youth ho hi definable na hin chapang kum som le kum nga apat kum som ni le lika hi youth ho hi tin United Nations General Assembly in define an abolowin ahin la hichipa hi lose ta asidingin mi kum late 20s ati su kum som ni la ko la chan ta bang jong hi yu la sim the hi ati win kum som langa adolescent hi period apa na mature hijab low hicho to youth akitin hichla asun alesi chunga hin 18%
of the world's populations. Zakhatla som lagi tamang hi chi category achun aumin hi chala achun zakhatla som lagi yur hola achun 85% hi developing countries atiu country develop mama nailo western lang ho hilo e ho Asia le Africa developing countries ho ahin 85% iumuve itu hila e ho India zong yud chu tamta invetina seilowa helsa hi jengin itu adolescent period teen is 13 zoa 15 teen is hulu khu adolescent ki tinai lo hi 15 na ko na chu adolescent kum ki panahin 24 chanin ahin la 29 chan jong la the hi tin tham khat hil chin a bolovin ahin la e ho ECA context a sei dinga su nunga gon lang azine nai lo si chu yut a ki sim hi win azine vai ge loi ke yong chu kum som thum la thum ka hi ji ka nei panahin kum som thum wal jong si hon yut a isim tho tho hin hi pa chu a definition chu a kho be se pun ala characteristics of you ho chen itabang character nei wam hi chi a kho ma characteristic ibat tiangal amo energetic a thau a hada hat dynamic thil bol the daring ki cha da nei lo aya chu diverse talents ta chom bol thina tampi ke nei hilai hin a kho ma khat chu evoke to violence kinta kina thina alo la emotion sang ma ilung han la hana hang ikipa la kipa kipa ila se dong la kila se ma jeng hitabang lai chu hin ahin la quality in a ho chu ipiham itia la a kho pen to violence kina na hi kigang pen hi yut lai hi ai lo wa la hi chi hi the youth do not form the first step in the process of life a hi kipan chat nai lo ahin la ahong kipan step masapen hi na cha chu adolescent hi akuna late 20s and chu youth period hin hi chlai ta hi tha hat lai ta thili bol the lai ta helai hi character khat chu hi la e hon ngai lut na ingai cha lai ta nu la pa ku na ngai lut na ingai cha lai ta ula naw iso pite ho isang alin ha ko na ngai lut na ingai cha lai ta hin guidance ingai cha lai ta hi ti su iga se no men chule then in youth they get freed from their parents and source love from a lover mostly from the opposite sex hi chiong hi a kho ma khat hin hi chi period la hi inu ipa ku na thamphat ki gam la ja inu ipa ta ki ngai lo ti na hi pon inu ipa ki ngai na su hung lu jamin ai man ki ngai lut bidding adi the opposite sex nu mein pasalen nu mai ngai lut na inei lai ta hi azo phat la dong manei aphat chom la phat chom lo i sei diu ke ma experience ko non ka sei de na tam ta dong manei lo di tiu la anom lo tam ta yum diu hin dong ma ne ya azo phat la hin kho set lo sang ne lo chu phazo jong tam ta sei diu hin na interesting ta sei diu hi ala bana youth the most crucial period of life in khwa a kho pen a poimo pen period hi lai ga seu ti win sabte ho proverb khat ai tian saying if the child is the father of the man then youth must be that crucial stage in between that would determine whether the child is going to be a good father or a bad father of the man chapang hi mi pa hong hi ding hi ado chapang hi mi pa a hi atius mi pa hong hi de mi pa pha hi de ham mi pa si hi de ham su hi che ayut la ya ko na su ahin khomanda to determine about the hi che chun decide about the hati su iti hin kho manam hi che chun mi pa pha hi ding ai lo la hin kho man se la mi pa si hi ding thi su i chapan la pa na het sa hi dai thi cha chu transitory period maturity hi masangka hi azola pathin ginga in khuthing manga bible la example la the ho khat ni ong ise diu hi che ho tabang sun azo tieng la pathin lo pe dai khu an man to ho ise diu hi he chun
child is the father of the man chapang ai khat chu ai lo la nu mei khat chu nu mei chapang pasal chapang chu phat la mi pa hung ding mi nung ding hi he chun he chi ho ji hin that is the reason enough to put utmost attention and care on them mi pa hung ding mi nung ding hi chun am ho period lai chu yud ho chu ho bung lang hian lang government lang hian lang society hi zong la church school hi zong la ipi zong la attention ha ta ipi lai tao ngai cha hi thi tu ni nu la pa tham khat ipangomen azo la nu la pa ho role zong tham khat se di wi na hi chi attention mulo ho chu azo jan ha pastor pan thu se ya na ka sa ma mas principal khaden nu ngai lu nai phiam nei sei pen atis e ho nu ngai lu na pa ngai lu na tam zone i heaven na e chun attention pa te le ho bung te society in yut ho hi pi wong nan pi lo ham isu ivat kid diwin tin isun adi den tu line pathian long sin ki paum ta su ho bung sunga yut hon pat na satan 11 koe tu sungin sang vanin pathian ni wa zai khom no pi ka sama ma je nom ka sa en azawa hallelujah ko sa ho nom ka sama ma van ga mai sa diu khu gel lau su ti nop de tam na van ga ma chu mi as janel na tam ta hi de ta e ho sang van sa wa no mai ado de la pathian ni wa zai khom diu su adop di dan dan se the hi lo ding hi e chun pa di hala ma ma ta ben la ho in kai zong ki hel deu tan ma sang sa ga hong nom tan a hin la lam kai hom la tunin ka nom ma mai azuk ti bot lang ka lam kai san pho tham khat bo pastor pa la upa pa bo me na dang hom po win azo la no ho adinga ken jong plead ka bol ding azuk ti bot lang lom lom ma chun yur ho pan sa te wang ji ki ti pum ten hi jong la yur ho ding ai pi gel pha do tam ti tam ta se ding ka ne yin chi paper ka ki gun na kon hin e chun yur ho hin ma sang sa in tu line important role I play pan ta beti isei no mu han lang chula tu lai a ho git khat su youth the most crucial period of life ahin 2006 songgela seminar kala chun ka mobile kala doin mobile hu kipat til alo la mobile na sata hu ki mang pan lai hin tu lai mobile sanga advance zo tam ta technology nei ta ben hi chun youth ho dingin set na thei phat na thei tam ta awmin ke ho lain America sim line silonga 1980 komin America na simen 82 ka chayen hilai chun library le khabu kila apoya boy ni thum khel koi thelo umasu iso chu ka kila win photostat buka bol win ka dei la la to photos ka bol ka ga nung pi wang ve ke no su tu lai chu ngai ta lo internet ai lu la hela Google search a chila idei zo se ki mus ki ho lai hu chi anom le khatam ta so ngai lo wa is ki pass thei dis na e sun technology tam to ki honin abui na khatsu mi tam ta in hin kho hilaya khun ilut pi vin Facebook ai lu vin internet na thil chom mai boi wala I pha do tam ta hi le khasam ni su boi ta vin ahin la amang cha thim ho dinga chi cha ko na chu study material hoi ta ki la do le khasim thei ke de hin he chun chubana yur ho astis abui mkhatsu ajo pastor pa se ba egoism bit kilet sana ki bol thei sana alo la vanity individualism ima cha hilowa hin khumana individualism ama la ma ki ngai sang na thel tam ta hi abui ta en he chun reality akuna ki gamla tho atta ta akuna ki gamla illusion period na cheng hi akitam ta en he chun doctrine jong criteria jong e man di isa pa chu mien adi poitung la ki chi pi te loi akium ta hi siong chu lo chal man hin azwa ka sei banga chu adi lo hin the Christian teaching Christian faith pathin thu to ki to lo ta san na adang dang inei ta bin I boi la jeng bin hi chun a kho pian chu youth I hi lai tau hi I thisan hat pen o hin bol di I ho su lal di khat cham lo hin ke ho kaloi te ho government na ka to pi ho who 21 years a hi la civil service exam ki pe the hin
21 years a hi zo zo a pi a pass a join loi om win 22 years a join lo mi 23 al age pe na 24 langa general hong lu de even e jo ma khu government of India secretary chana kai theven alin pen chana kai theven e holoi su ki holain ka kumu hi dero bad I ma ho hi angai be se puin inop nop ki sun the hin ba certificate ngai lo hin ikum su ikum ta sang I hom sa wangin kum som ni le kum nga kum gup langa service ki lut pan hin ye chun achung lang sang ta ki kai the ta lo hin na e chun yut hi lai tua suiti chang san ki ti is khatwe case o functiona guest of honor ka govin silonga athu sei zo hai ka sama mai yut hi la ya it is an hat lai ilungel hat la ilung hat la hi cha hi tup na khat inia hele mulal di umlo hi tin idun tuna nunga gol hang cha te hakoma ka sei nom chu hi chi period hi naman di wa hi la nain kholom ke wa nawa tu ne la cha na ki hol na wa hung pang ding naman hi lo wa hele nain kholom ke na ki si na wa hung pang ding hi ti sei nom min etun hi lai mun lai period hi complicated and confusing ipikerer kala jam ipilama ka si jam complicated mama ji ichasu thilphalo tamta than ka den ne uhin aju pathin cha te perspective I say diu hin tu na Christian perspective a je aja ka se ho technology advancement mo ho zo siam iman thiem wa hela e ho den ai ni kho siam phatu heding hi chubana tu lai hi masang sagin materialism neilanga go ingai lu ma commercialism tidam commercial langa sumna pa ngai lu na hin masang sang ina kho mama hi chun yud ho hin khu su khathei tam ta min chula hi pathin ta hin khom lo wa hela I hin dan ho tam ta isu khil deu tam ta meti se no man lang yud ho su they have to go beyond the stage of theories cliques and slogans the theory a mi hon hiti khati ti mai ho khu ta san loading slogan abol ho play card ta ho mai a khu ki pui koi sa lo ding hi ti su se nom ke chula how youth can be agents of social changes youth ho to social change as an IT the diam aya ka se diverse talent chom in yuin chula we are powerful agents of change zo sia youth ho involved so ke hin hi chun change society of the ding asu tamta talan in yuhin azo background ka sei go la kana sei hain tham khat le se chunga social change kho mama court ka bol no mamen ama sa penin masangin slavery kiti negro mi vam ho khu sab kang ten su'a ananeiva anaki so'ova su'a na voluhin hi president Abraham Lincoln in asu be hin asu be wa mi tamta thang to mu wa ma hi akab liu hin na hi chu slavery ki su be na social change khar homen abanin 18th century ho in industrial revolution homen industrial revolution je chun masanga sangin industry ang lut phanen ang ho thevin ang cheng thevin la social change homen na chula India sungla ji ga jong chula democratic countries ho ajong masanga numei ho political leadership imham la thelo ding ai lo la na to na jong numei ho lol hom jek dum di ho su tu lan abonin isu be ta bin numei le pasal ibon win same work same pe ki na ato chu akiba la alo jong numei ar hom sum loading ki bang ding ti social change tam ta ho min helaya chu yur ho su ipp langa change bol thiu ham change bol ding a chu cha te ho koma ka taw na su le khai sim so ke dingu thing langa school lo na a hi thelo ma wang chu la chu mai tai le khai sim so education hi ho dinga a big change for bringing about social a big step for bringing about social change hi ti I had given the kasain no less ani lo wa la change and pu do dinga su a rules limited ma jengin tam lo hi ti I had given the kasain ayur hosun itabang bangachu change and pu the ham addressing local development challenges in their communities. A community wa local development project ho
youth hon ita banga addressable ita banga event diuham ita banga part ila diuham monitoring service provision at different levels service provider government service kati government AP ho patchum ni AP ho su ate tu pe NRGS fan ho bang su youth hon ng part ila ngai patia ki manghinam ki manghiloham sula building relations between the state and society state la society ki ka I ho society la state ki ka relationship I changia sim phana phachum no ho hi society alun sa theham part ila the na ho kan se hin abana involving youths in church and social activities and administration adi dia azwa ka sei church administration a jong youth hon part I the chanai lava khanto na ding imano diu so laban in igniting the mind of the youth to solve problems faced by the society cha ta chapang ho lungthim chu mei banga ga ti ko wa society a problem ho boina ho tu lai tam ta malam kalanga zong na mei chapang kum nga kum gum rep ki bol ti holoi izavin na cha youth holoi na sta part ila ungain participating in decision making aja ka say this one important this one isiam na diwai youth hon jong part ila ngai ti ho is say no mo nang utilizing advanced technologies for the development of the society tu la technology development ho zo se hon is society wa denga patchum denga ipo do ngai hin youth brought laurels in the society in the field of education sports entertainment education excel hi wa ibol hoi wa so la sports langa so the entertainment youth hon part ala di silonga football player amy kugi chapa ni kan even say how to boy le boy thang how give amani lazong player honin India lazong team silong nga umihin munchom choma ki siam hon hi amani jong ho amy te society asu hoi mama jeng honin newspaper score ra pan de long ki so tiang la e yong nom ki sama ma jing etun yud ho hi aman yang upap be se hon pun jinei pan ai honin yud la ka pan sa hi abanin the role of youth in social transformation in recent times tu masang jema youth hon social change IPP an pu do wam tamkhat le se chunga mun choma internet akuna kala do hi zo thampan saying katin mun tam pia hin democracy hi ano umpun democracy na dinga chu democracy lo wai da wai hobby kitub lo hin na autocracy ham dictatorship ham tinga la gam ju khang do the lo hi autocracy dictatorship ti mi khat hamin ade dia wai hom alo army hamin wai apu ti ho na hin hilai hin your hon na sta in participation uneven example ju Cambodia chun Cambodia chu society ahin yurhon nasata in part alavin corruption na sang ma mai ichi ho chu ichanam ka ke su be no min a government chu yurho lo in part ala jibin asim tup thevin Cambodia khadahin chula Sri Lanka hikinin Sri Lanka khang tha lang parliament a lut dinga kum somila kum nga bo nga hin 25 years ahila MP ki te the youth parliamentarian holoin parliament alur khang tha jab hon youth holding a reform tam ta apudovin he chun ade din Sri Lanka asu thibu controversial media censorship media kiti newspaper athil ki su ho ku censorable zo government in issue anok no so thelo diu ate to be government against athil so thelo diu chu nasa ta ina pudovin mo hon chu asu beyvin freedom of press ti ho ein polut theve ti Sri Lanka imu thevin chumana Jordan sorry Sri Lanka chu Jordan to ania ka se na hin Jordan jong hin Jordan la Sri Lanka youth holoin hitamanga chu economic social political development and pu do thu ka ga se hin gam tam ta democratic society tun e ho neighbor
Burma ga avel han Burma hi masang sanga tu la hin nasata in press freedom na ong kipin hi alam kai hi Aung San Suu Kyi kitinu hiong la anung zui atam zo hi youth ho hi win Burma jo all ola democratic process hi hung ki panai tain pathian nung se na hi Burma jo khat vei de democracy ong thun ding kinep au men hi chubana Uganda zawa Jordan isevin Sri Lanka isevin Cambodia isevin Uganda zong nasatan youth ho loin economic development na pat alawin democracy ahin podu duvin tun masangsanga Uganda jong development nasatan ang lut tai ti international ko kala do hin 1990s langa ko na hi nasata youth hon contribution aneu hi chula about building entrepreneurial ecosystem for fostering entrepreneurship iti ai ma business neu cha pada khanto na ding jong su Nepal lahin government ni abuin government ni supportive hilo government ni mi support nomlo chule maui solai hi ipiha iho langa thingnoi ho ta banga he mo hi akho je government hi cha sa thelo parallel government ta ma jengo hisila hin youth hon nasata in pan alawin development and podu win chule hilaya hoi ka sa ma chu golhang ho youth groupแบบฮีอาเขียวข้อมูลไอ้ฮอสไซตี้อะไรก็ทีมที่หัวฮีซัพพอร์ตที่บอกว่าพัลล์ของ government ละยังมาพิพากษาทีวินอ่ะฮอนสมัยกี่ตอนข้อมูลเนปาลรูปีส 1,000 ฮีอาทิตย์เป็นหัวอันนี้เราหัวเปียดีทีวินนุ่งอากุลทั้งหัวอีจาน้ำขัดหินสมัยต้องข้อมูลอ่ะฮอนอัปปนวินมีอีจาน้ำขัดหินอาศิมโดตาเวทีก็ศิมโดอินละกี่ป่าวก็สมามาเจงินเฮลัยไอ้ฮอสไซตี้ที่ขัดก็เซ็งกันที่ practical ละป้าแฮมคุลุนเฮากิบอามาฮีจอห์นโรเบิร์ตส์เทโลจิคอลเซมินารีสิลองะเลขาองซิมินขัดเวแกดับยศาทุองเซนก็ดอากะหิละคนนัดจบหำกะติละแต่ป้าก็ร้อยหอดิจบแฮตินร้อยหอมีจัดหำกะแต่มีสอมหำมินสอมงาหำจะขัดหำทัศยาอตัวข้อมาอินทอดอุหิตอะหิละมีเฮมจูอบังบังละบอยจีจุนริโกละละทอดโจปูวินขัดเวฮีฟียเปเทตปูนะหิละprincipal Pavin no do dia gotain aman fi hi kan pi tho di hi exam nei bol sen atila na ute service bol mam na pate service bol ta umpui a khutila kun na pi di ham ka loi honi sob bo hin tu chu hi aboi jap ben kan pi di hinai ala exam bol thei pun ta no do te ko pha ka pi te de ti pha kun na pi dam te la ka pa pathin pi de ka ti la ha nu yin hu nu ya suna pa pathin hung kuma hung pi de ham atin a hin la pathin lampi agun pin ama fi ho cha ki pi the abanin mi za lam khat pathin mina ka sei gon hin ka ki su khom win ama he a chai chani chop de ka chom win tu na ma jong pastor hin ministry tha khat a phut do in more apan san KBC pastor jom khat kumni kum thum na tongen cheu chun keima ko na hi ko ni hi achum hi ti man ministry chom khat apan do hita banga hi society a change in bol ho hi youth ho hi ti ga se no men lang chubana India hi half of the population is below 35 betin kum som thum la nga nu ya population mi ake khat hi India population pumpi la i vera hi la ke khat hi kum som thum la nga nu ya hin i chun average avat ding chu hang pi a chu mi him ho hi akhang tha the the beti India example ka ka se han lang abada molding youth for social change na dinga chu chapang ho khang tha ho chu iti bol de ham we need youths who are active agents of change for a better society khan to de nga chu khang tha ho positive change and ngai savin youth hoten they have fresh creative ideas and perspectives which can be very helpful in finding solutions to development problem khang tha ho nuwa gol ho chun idea fresh creative thilbol theina athil tamta alungel ho hi positive hi in polluted hi nai lo so thil chom choma ki hel khom nai lo hujin am ho hi iman cha thim wa la society adinga mi phachum ta thil tam ta in bol the di hi ti youth ho
isim di danu ka sehin ala achai na hi thamkhat international tata India hoila lahi tata youth ho who have brought changes in the society siam pha ho youth ho thamkhat kala doin hi so hi thamkhat ka sei no min zo tu masang jama mi phatum thimpi ka thang don hela ka thamkhat abona ka sei la phalut be de hin tu masang jama na he deu su Malala Yousafzai kiti Pakistan nunga chapang khat Taliban hon aka buwa meichang asunga lu na langkhana paido athitai ta da ha nu su nunga go lang tam tan he lo di hin a he saum no cha khin sein ka tin hi chinu hi ama hin ipga mấy sang cả bảo ham đi là Pakistan na hay numei tam ta hi le kha asim sa los le kha asim di yong le khat alu ki khu ba amai yong do loading amai yong a khu diu amit ka bo hu wonga cha chu school kai jiu hi ai chinu hin Pakistan numei hong le kha sim chi di ta se ya hi la Taliban hoi alung hang win hi chela ma kum som la kum khat numei chapang so Malala Yousafzai kitinu hinna ai la Taliban ho lung hang be ven ma hi thadi ti ba kum som la kum nga hinai aka bua athitai ta da la usu ama hu hing do kina kinta hospital treatment api ba ai la a serious be se pha na su mi zan phanin ki tho khoman ku te ho do London langa po ba azan damu hinna ala ama nu hi she was nominated for a freaking Nobel Peace Prize this year at the age of 16. Kum som la kum kubi hi Nobel Peace Prize ading azong nominate na hin na. Hi chinu hi interview bol na kan ve in TV interview bol na ba. Athu pi ma jing mar ka bol ma jing na. Ama hin nume hosu ipitinga lekha sim sa lo ba. Athim lo dinga ki koi jinga jinei ding chani di bo ki koi di hamta. Nasa ta apu na ne hin. Ama hin mitam ta le se chunga til khovin Pakistan gam ke hilovin mundang danga no mei tam ta le khasim lo dia Muslim country ho an mei tam ta in a right one ki head dovin le khasim angai ti ho an ki head dovin ama hi to pi ka sama ma jengin Malala Yousafzai kiti amina hi na ai la Brittany Wenger kiti khat hin athil khat apu ama 17-year-old girl from Florida USA akuna Brittany Wenger kiti hin amen hi ama hin Wenger won the Google Science Fair in 2012 Google Company 10 Science Competition of 2012 win ama hin first prize ala in hilaya chu ipisiala for designing a neural network that can diagnose breast cancer with 99% accuracy. Numei ang cancer so ho diagnose bol na ako. Hichi tamang ading mancha te di khat apudo in. Hichi chun diagnosable akivat sa ahila accuracy to 99%. Hichi chun amat do hung wei di heti ho hung wei te ai ro la awei da agin mo ho hiam dia te su la anahi ho su. Hichi apudo zen ma hi Google 10 prize apive sula hichim liter khatsun pungup ka electricity apidius electric meva hi 6 hours apid e holang adinga phacho ma di dan hin ai thela import bola phadi dan hin light nei povin tu la light ka seiwa gin ong thei po na je chu ning tho ko langa se omen I boy le jing ovin e chun yud ho hin le se chung a bol the tam ta ineu hi ti thapan ka se do nang Dalai Lama kiti ini het deu kata sane Dalai Lama thil kha se khat hi ama hi Christian cho hi na a hin la 14 Dalai Lama tiu amo Buddhist hon Dalai Lama hi a ho pau alam kai pau ti dan hin thil tham kha se in sap pawin in siming ka tin e pau kan le kit ding hin take care of your thoughts the lungel ho hi ching thin take care